Dear Manong Nemy, umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemy, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas wenno napintas. Intarik naen da saem ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemy, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biyag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemy, nembag nga orasyo amin na sa kapada papagayam. Iti nga oras at yung mga ruden nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemy, manipod dito'y Nemars Studio, iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West, Laoag City. At iti pagayam yun, ni Manong yun Nemy Ruiz, kaduwata iti membro iti pamilya tayo, may one and only Mami Marilyn Pascual Ruiz. Kastamatan ka ni Nemy Jr. Kaya tibarua kadwa tayo kat ni Kenneth Jasper Wono Juniper. Dios ito nga nagamutay Kenneth Ruiz. Ayan, kumabkablawan ni Kenneth kadagitay kakabsat na rita Abu Dhabi. Kaya sa dinumantihan na rita abroad. Ayan, kadwa tayo ito ni Kenneth nga gibasa kadagitay pangablaw ano digiti komensyo. Pabagayin mo ito dito yung bigat iti Lunes, Oktubre 2. Sumangbay mga ruden papagayin ti programa tayo, Dear Manong Nemy. Kat padaanan nyo ti surat, ngantay padayawan ng ibasa iti dito yung aldaw papagayam. Kat itilayang kalmanin tayo impose ti resulta ti contest no napili nga best letter of the week iti lawas na ken best letter of the month iti bulan ti September. Congratulations iti pagkasaritaan ni pagayam ti nga Jetro iti parang isurat ni SPO4 Roland S. Villaluz iti San Juan Ilocos PNP. So tinapili nga best letter of the month iti bulan ti September. Ket iti dayto nga bulan ti Oktubre papagayam tunggal may basa nga surat at daan iti premyo kwalipikado para ti panakapili ti best letter of the week. Ken intay tumipilian iti best letter of the month kadagiti upat to nga mapili nga best letter of the week. Iti dayto nga bulan ti Oktubre papagayam dagiti premyo ket isagot kada tayo ni Bayaw Roland Ostiano iti Canada. Thank you Bayaw Roland Ostiano dito Canada. So dagini seni agramang kada tatahulyan kininanatinan. Sakbay nga rot papagayam ti surat nga tayo padayawon nga ibasa iti dayto yung bigat iti Lunes, Oktubre 2. Dagiti ag-birthday tangal daw kang kanagiti masangwanan ng aldaw kablawan tayo da. Belated happy birthday kan ni Jenelyn Guzman Adsuara. Nag-birthday di Kalman ni Jenelyn. Kan ni Jenelyn may santumeten nga mga suporta kada tayo. Kan kastameten birthday tumet ni Errol Domingo into 3 October 3 ni Gemma Adsuara October 4 kabsat ni Jenelyn nga dadya Hong Kong. Kastameten into October 4 ni Seni. Ading tinga Seni Ostiano
into no October 4. Ket kadagda dumapay ang birthday, hindi ito kablawan ida. Sumarasarunong kabutado na kitang birthday, iti day ito yung bulan ti October. Kada kaya aming nga birthday, ni Jenalyn advance happy birthday ni Rema Ruiz Gudoy dito tangatan Santa Ana Cagayan into October 20. Stamatan into 21 Juan Roque Leon tay grand kastamatan dati granddaughter ni Nelda Saludes into 21 ni Jaira advance happy birthday kay Jaira from your grandma Nelda Saludes. Kastamatan mismo ng Nelda Saludes into no 23. Advance happy birthday kay Nelda. Dita Paris. Kastamatan siyempre ni Bayaw Roland Ostiano into no 28. Advance happy birthday kay Bayaw. Kastamatan kada Andre Nathaniel Ruiz into no 28. Ken ni Kisha Mayumi. Ayan. Kisha Mayumi Ruiz into no 28. Ken ni Ivan Iko Nicolay into no 31. Kada kaya aming nag-birthday, happy birthday. Papagayam mi sakbay nga ti surat ngayon tayo padayawan. Hindi agaman kadagiti kang kanayon nga sumupsuportar iti programa tayo ti Manong Nemy. Tas kani compadre Rogelio Boy Baldonado isuda kini Delia di Hawaii. Kasta ko nakitayan ni Kasin ni Bayaw Roland kini Seni Ostiano iti Canada natatahulian kini nanatinang ni Abirat Ariel kini Christine Laguardia dita Australia. Thank you Abirat ken ipad. Stamatan kini Tito Mahal. Ti aking kukuha no tama king kukuha ti KPRP Pinoy Power Radio di Honolulu isuda ken ni Amy Coliado Ortega Anderson. Ni paring Ed Lasiste. Stamatan kini Ann Moray Agunoy. Ann Moray, thank you kada ti anapindas nga pulok nga inted mo. Yan. Ni Anne Moray Agunoy, kumabkablaw kini nanang na dita kabululaan na
Bakaray Ilocos Norte ni Nana Maming. So, magkastamatan kada Lindy and family. Kastamatan kini Susie. Hello, Susie. Susie Agas Kulay, dita Canada. Digiti kakabsat da Andrea Agas Carter, ni Nora Agas Mac Martin. Kastamatan kini Marilyn Nagon, dita Hawaii. Agraman kini Jane Agas, dita San Francisco, California. Ni Cora Doronio. Cora, kumapkablaw ka na taga Barcelona, Solsona, Ilocos Norte. The Angel, Kenny Philip, yan. Angel Leah, kumapkablaw ka na anak na ni Saul, kastamatan kini Tata Rico. Kumusta kayo? Happy listening. Kastamatan kini Jess Madrid. Thank you, Jess Madrid and family dita California. Ni Julie Mendoza. Hi, Julie. Nakita kami kini Angel di Calman. Di Calman ba? Ulit di Sabado. Thank you, Julie. Stamatan kini Nelda Saludes, ni Florendo Barit, ni Nelson Antalan. Hi, Nelson. Stamatan ka datay ni Mila Padua Pascual dita Australia. Thank you, Mila. Ni Laila Litz dita Toronto, Canada. Kumapkablaw ka na di kakabsat na. Kaninanang na nga Monica Nicolas dita San Juan, Solsona, Ilocos Norte. Ni Alex Asuncion dita Norway. Thank you, Alex. Kumapkablaw ka ta kabagis Ilyo kini kabagis Chris. Na Arthur and Jonalyn Pascual. Thank you. Stamatan ka da ni Monelito Noli Lagua. Thank you. Mila and Ron Nelson. Da Ron kini Mila Nelson dita Oregon, USA. Ni da Ignacio kini Neri Albior. Thank you. Leandro kini Perlita Sagario. Stamatan da Marcel kini Emily Castillo dita California. Di kita anak da Mikey kini Florence. Ay, da Mikey kini Hemery. Stamatan thank you kini Florence Kikik Fiesta dita Hawaii. Thank you, Florence. Ni kumpadre Rizal Abukay dita California. Nagpamatan kada Arthur and ni Jonalyn Pascual dita Hawaii, Papagayam. Di kita daduhang nayat unay nga mga subsuporter kata kayo ngayon tamatan na pagyamanan kan kablawan nita Papagayam ni. Agraman matang kada Arnel Uno Ariel Stabilio. Thank you, Ariel. And agraman kada Mr. and Mrs. Eddie Domingo, da Albert Kenichuna Cagente, ni John Ray kini Evelyn Lauricio, da Compadre Canuto kini Comadre Maring, agraman kini Nita Fermin, ni Marilyn Balico. Hello, Sister Marilyn, thank you. Kumagkablaw ka nagritag Barangay Santa Rosa, Sarat, Ilocos Norte. Ken ni Nana Crising Kalumag dita lagi sa kapkablawan na. Salamat ka ni Josie Arizabal Sadaba Sagario, ken ni Cory Sagario nga asawa na. Papagayam sa anteng arudan nga baybayagan na tuyan ti surat nga tay padayawan nga ibasa. Di pagkasaritaan ni pagayam tayo Vicky iti Badok, Ilocos Norte. Di apakasaritaan ni Vicky kahit qualified para ti panakampili ti Best Letter of the Week iti dito nga lawas. Sagodahin nga rin ti surat ni Vicky. Dear Manong Nemy, may sakmet ka na giti naruway nga dumdumeg kanakin paborito iti dito nga programa Dear Manong Nemy, Manong Nemy. Kahit nawi sakmet nga nagsurat, kahit kumet nga iburay dito pakasalitaan at pulos malipatan. Kahit namnamayik Manong Nemy nga makaitadmet iti adal ken pagsarmingan ti biyag kanak iti padag ngagbuybuya ken tuntungeg. Kasto nga rod Manong Nemy nga irugik ti amin. Nabitak pwede nga nagturpos iti college kat nakastrekak nga dagos amang isuro iti elementary school iti ilimi nga badok. Nagreduarak akas maestra kat nangisuro ak nga dagos Manong Nemy.
Adamat idin relasyon mi kani Jojo nga boyfriend ko. Padak matlang nga mga sursuro ngem sabali nga pagadalan iti pang sursuruan na iti matlang ilimi. Irinto tati kakaisuna nga kamsat ko nga ni June kadagbasbasa palayang idi iti kolehyo iti Batak City. Kaya di may isang nga malem anong Nemy a panagawid ko dito balay sinabat nak ni Lolo ti ama ni Papa nga iso tinabayagan nga kabalay mi nga iso timabatbati dito balay no awang kami nga talo kada Papa kay ni June. Tsak manamo manong Nemy talang sumabat ni Lolo kanya dito bagana. Sila importante unay manong Nemy ket kinuna tila kay ay sus ay Lolo apay ay nasayata si magputkan Vicky apok at sa nga ilim sa nga ili ko na yun Lolo siyak takin sa nga ili kung ano ni Papa ay sika titita imo na nga tinamag na po kita imbagak ba nga taka pa lang di eskwela nga pag-isursurwam kadi imbagak ni Papang mo kada pa lang di taltalong Lolo awan ti naman na mahik nga masang iliyak so nga tsak interesado na sinuman deta ay kuha po Lolo wayan yun ti pagnak na sumreka kon inang sukatan sa aktual pakusina nga pa ng mga isaganang di pangrabi tayo angem ay susaya pinang nem Lolo ay di na ko makagkagura no pinastrek ko nagpagpakaasi ngamin kaya nagpilit ka si Mre asin nung kami data nga sa nga ili aya api nga sa ti bagbagayo Lolo ay kahit mo ka di nga mamuha na sino rumbing laing sa garuti masapul na ni mamang mo lakla atak manong Nemy ididayta nga imbaga tilakay tadyak pulos namnamaen nga masanga ilik ti bagbaga na nga mamangko kano Lolo pangaasiyo ha dayo dadailan tinapintas nga aldaw ko ang pudno ti bagbaga ka po tagasano ko mga pudno ti bagbagayo kat nabayagan nga di magana di nga bakit si bibiyag ni mamang mo diyo ipapilit Lolo ket santak kumapagpungtutin tadyak kayat tagpungtot no mabalid ay awan turumbang kapungtot mo apo akit no pakabasulak tinaramin ko akit pakawan anak ko Vicky Lolo sikatin ang pastrek itiday dyan nga bakit kat masapul nga si kamit lang ti mangi parwar wano mang parwar kayong kuwana parwarem papanawem ay diyo ka dinanggag timbagak Lolo saan ka dingag tungpan ay naapok awan tagas na no kasaritam danggam noan nga ti masapul na kalpasan na kat si kanton ti mang papanaw kayong kuwana winayaan ni Lolo Iban manong Nemy tidalan ko ket simbrekat naging inayan tak naging ka nagsardengak idi makita konti bagbaga ni Lolo na sa nga ili iso ka din da ito di nakadakdakas ng asawa kanina kinunak itinakam ko manong Nemy di makita nga langa ti may sa nga bakat nga nakatugaw di salas nga kaslad na basahin na nga basit nga libro nakakutputungin man bakat samat launa yung tilangana nakangis-ngisit di basahin na nga basit nga libro ako namlan no itapkal na ni tirupa na iti panang mirmirana nakakapkapsot ba yan ti panagkita na
Nakakaasin tilanga na. Saan nga rumbin nga masyanak itiday dyan nga bakat? Saan nga sinsinan da kiti na aramid na? Aging kama nung Nemy. Ngingkid din ko. Saan ka mapanitayan na? Awan na pulos ti panawin ko kayang kuwana. Iso nagdiretso ako ni tisilid ko manong Nemy. Ay baktulayan ni Lulo tay suntun. Iti mang papanaw iti dayta nga bakit? Iriada ako ni tisilad ko ang suksukat nagring ti cellphone ko ni Jojo manong Nemy ti tumutawag ti boyfriend ko. Hello, Jojo? Uy, kahit ko lang maamon darling no nakasangpet ka. So nga tinawagan ka. Amangan ko no, dapat lang dimagsan. So, sa din ako mamatri sa paling ang tagasak, may sakapay. Uy, nadatkan sakit ti binulan na ti darling ko ha. Madama ka? Sumardeng ka man, Jojo. Kasto lang nga rin tinasang petak dito balay. Dagit apay lang ti bagbagam. Ano nga madama ting bagbagam? Lip-lipas ko lang yung dilawas na. Ano nga minti kasurusurum mo? Kananya ti ko nam nga nasang petam dito balayo. Vicky, dahil dyan nga bakit? Ti kagurgurak unay nga bakit? Ti mangibabayin nga bakit? Asino? Asino kumapit amom nga sa bali nga kagurgurak? Ni mamang mo? Agburburak ti darak iti dahil dyan nga bakit? Kahit mo saan nga mapapano ni Lolo dahil dyan nga bakit? Ha? Tayo kunakon, siya ti mang papano kayang kuwana. Ulod-ulodak nga iruar. Uwain manong Nemy, diya ka mo no apay ngagburburek ti darak iti gurak dahi nga bakit. Tay di saan lata nga mapan ni Lulo mang papanaw kayang kuwana. Tadapay lang iti salas. Imasidaga kun manong Nemy. Ket ditoy. Nga talaga nga slawanan yaman na nga bukbuk ko ti gurak pungtut ko kayang kuwana. Kit kulak. Hoy! Sika nga bakit? Talaga ka di ka natangkit ni Olo man niya. Papanawon na kalangarotin ni Lolo. Di ka pala pumanaw. Anak, di nakawawagan ti anak. Tasang ka nga ina. Taray di dakas nga inami kat nabayagan nga na tayo maawatam. Makasyak ka. Vicky, anak. Tengganak kuma. Awanan tinaskan pa nga denggakan ka. Iso nga pumanaw kan. Pumanaw kan. Kat nasang ka pala nga kuti. Kat talagang ulot-ulotin ka. Ha? Pumanaw kan. Ulitin. Nasang ka pala nga kuti nga pumanaw. Ulot-ulotin ka nga talaga. Papagayam pumanaw nga ta ti mamang ni Vicky. Anya launa yan tigura wano nagbasulan ti bakat takas talayan nga tigura ti may isang anak akas ki ni Vicky keng kuana. Hintay ito itultuloy papagayam nga iba sa reti surat di makasarita ni pagayam ti nga Vicky ti Batok Ilocos Norte. Imantes na ita papagayam hintay acknowledgen dagiti mangbuybuya ka tayo. Thank you kini James Glay Maestas ni TJ Subles iti Hong Kong kastamatan kani Neva Jane Abunag lista ni Marcela Galindo Amnes Delano California, thank you. Robert Manuel iti New York ni Leila Litz, thank you Leila Litz. Kastamatan kani Benny Tabog iti South Korea. Joey Albano, State Stockton, California. Bumanglag Lynn ni Junalyn Eda Taer. Thank you. Ni Jinky S. Tumin Yadaw iti Singapore.
Agosto 19. Yan. Belated happy birthday kang ka. Nems, uy, ni Nema, enjoy Las Piñas General Hospital. Yan, dita Las Piñas. Kumusta kayo dita? Naroon na ni Simon. Hello, Simon. Ni Maima. Stawatan ka da Mapel ka ni Carla. Graman ka ni Michael Ojerio dita Santa Rosa, Laguna. Agbuybuyan da. Kasamadan ka ni Christopher Cabel. Thank you. Ni Davin William dita Hawaii. Mary Ann Yang dita Taiwan. Kasamadan ka ni Telma Akbayani dita Hong Kong. Jubilin Akuba dita Washington. Maribel Manera. Happy birthday ka no, anak ko. Diya anak ni Maribel ni Rain. Yeah. Happy birthday kang ka, Rain. Nagkapo kini mamang mo, Maribel Manera. Stamatan kini Jen Lucas Kahigal. Thank you. Kada kaya amin nagbuibuya. Ni Jovito Lydia Reduca. Dapat Sales na? O Jovito Lydia Reduca Sales, iti Hawaii. Melda Tabing Tuka. Unang Tika, dito Singapore. Tabigne. Melda Tabigne Tika. Samatin kini Elisar Rosario dito Montreal, Canada. Hi, taga Montreal, dabalayan Edwin Inay. So, taga nabalayan Lorna. Samatin kini Kim. Naroon na kini Kisha. Hello, Kisha. Ni Virgie Maranan Umawid. Thank you. Elisar Rosario. Ni Nora nagtalon Pasipo dito Singapore. Bilong P. Gagarin dito Canada. Rowena Artales, thank you. Ni Ethel Kabansag Arbibal. Arsibal dito LA. Haraman ka ni Romel Rabago dito New Jersey. Jenna Lucky Ruiz. Oh, ni Jenna. May sakadagiti kambal. Ni kumusta ni Jenna kini yan, Lucky, hindi tikambal mo. Ini Tess Fernandez Sahagon. Me and my husband are watching. Thank you. Thank you kada kayo. Tess Fernandez Sahagon, kani Mr. mo. Mimi Hipólito Mateo, iti Hawaii. Daisy Lynn, iti South America. Thank you. Gimbert. Ini Gimbert Vicente. Anita Tabag, Wunotabay, Kabasag. Kabasog. Thank you. Anita Tabay Kabasog. Sorry diyan ko na mabalikas. Elisar Rosario, happy birthday ka no. Dati anak na ni Clyde Rosario. Melanie Rosqueta. Thank you, Melanie. Melanie Rosqueta. Jenny Sagsagat Parawan. Tama ba? Parawan. Okay. Di kita daduang mo pa yung may acknowledge papagayam. Badam diba? Urayan nyo ta into nun maminsan kat adanton sa baling agibasa ka nagitinagan yung agbuya. Aya? At mabannog tayo mat ko. Agibasa tayo surat sa agibasa tayo pa ka nagitinagnagan nyo. Padanan nyo. Di kita umay magtulong ka na tayo kung magibasa ka nagitinagnagan nyo. Diba? Tapno di kasta kat labing pinas. Narigat met no mabannog unay tayo boses tayo. Hindi nga rin ituloy nga ibasa dito surat di ba kasaritan ni pagayam tayo nga Vicky iti Badok, Ilocos Norte. Awan na pulos tinasayaat ang mapampanunot ko kanay di nga gundaway Manong Nemy. Gabuta agar-ari tinalaos agurak iti baget. Talaga agam matak kuman, dagiti iman na, kalpasan nakit ulod-ulod at kuman nga irwar. Ngem nakibiyang ni Lolo Manong Nemy ket kunan, ay apo, isang kumang sikat, agbali nga dakas, sinida ito nga kanitaw. Ay, susaya. Lolo, mestra ka, intelihente ka apok, amom ti dakas, kanamom ti nasiyaan. Ngem mabwisit ak Lolo Apa yan yung pinastrik yo? Ay, kala, Jesus, apo, saan kang nagbugbog ka? Wala ka sa apo, kababain ka na kita makangag. Maestra ka pa, imat ka ron. Lolo, ang nakarbangan na, iti na ito nga balay. Awan ti karbangan na, Lolo. Apo,
Mayat ka man wano saan. Ngem iso ti asawa ni papang mo. Ken kang runaan si amin na po. Mayat ka man wano saan. Ngem sika ken ni John. Kat anak na kayo. Iso ti inayo. Sumardang kayong lolo. Di nakadada kapag pungtutan ko nakmat. Kat man ano nga na po. No denggem no anya digiti bagana. Kalpasan na kat papanawod taon. Iso ti kayat mo. Basta denggem nga muna no anya digiti kayat lang ibaga. No anya tiranta ng isong imbay dito. Sitikat agpong-pungto takasta. Ay nga. Tapok. Ulitin. Saan ka mga sikat agbalin nga dakes? Uray no bagbagam nga nagbalin idi nga dakes ti ina. Laoag sarita kayo nga gina. Inikak nga rod ti kundaway ti baket Manong Nemy. Tinongpal ko ni Lolo Iban. Tagpaiso ti kunana. May saka maestra, intelihente. Ngayon daw apigid din kami nakasjay. Gabor siguro tagar-ari na pungtot, gurak, iti kasangsangok nga baket. Nagsangit Manong Nemy ti baket. Langana nga talaga, tinakakaasi, masaksakit, nakakutkutong. Nagsangit ka doon dawat kanyak, iti pamakawan. Imayak. Imayak kat no. Dumawat akmanin, iti pamakawan niyo. Iti pamakawan niyo kanyak. Pakawarin na kuma, pangasiyo. No pamakawan ti masapol mo. Diyakon mabilang no namin adudakan nga pinakawan. Manulaing idititawan mi kini John. Ken titawan ko. Manulaing idititawan ni John ken titawan ko. Ubing kang palayang idi. Babasit kami palayang idi. Babasit nga anak nga kasapulan mi una ti pamateg ken panang taripatoy ti may sangina. Nga man niya tinaramid mo. Anak, binaybayan na kami. Kit simurot ka nga nakidan na iti sa bali nga lalaki. Tas ikatay babae nga saan nga mapmapnak iti may mesa nga lalaki. Anak, nga bayagan nga pinagbabawyak li amin nga baso ko. Nagbababawi ako ngam naladawan ti amin. Kan uran no niya tararamidan nyo, di yung pulos may babawin, di kita napaspasamak iti napalabas. Inulit-ulit mo tinagbasol. Pinanawan na kami, nakidan na kayo sa bali ka lalaki, kalpasan na nagsubli ka, pinakawan kininawat na ka, nagkari ka nga di mo ulitan. Yaman niya tinaramid mo, inulit-ulit mo. Anak, awanan ti pagkunam kada kami. Awanan ti pagkunampay kada kami, ta inulit-ulit na ka pinakawan kininawat. Aging gangin ikanda ka ti maudi agundaway. Nga iti kanito, nga aramidem manen, kat sanda kanton nga mapakawan ken maawat bay. Inaramid mo manen. Iso nga pumanaw kan. Anak, agpagpakasyak manan ka na kayo. Maudi pa nagpagpakasik kan mga nagpagpakawan ko. Pakawalan lang ko ba? Hawatan lang ko ba para ti maudi ang undaway? Panghasim malang ko. Pumanukan! Nalpasan ti pangandag ko. Nga oras para ken ka. Kat no sang kapay lang agkuting pumanaw. Talaga nga ulod-ulodan kan.
Nagtungpal kaniyak ti baket, bunot ti inak Manong Nemy. Inkarigata na ti makder, rimuar. Ngimidiadan, iti unag tinaladan, sakbay nga nakadanon ti ruwangan. Dimteng meten ni Papa, Manong Nemy. Nasabat ni Papa, iti sawa ti balayo. Ni masadagak Manong Nemy, takayat ko nga denggan ti panagsarita dagiti dating nga kasawa. Why? Ni Papa nga nagbalin nga nakapudpud no unay kani Mama ini. Noan namin, tinangayayatan na kani Mama sa bagay. Dati mat nga nasingpan nga ta ni Mama. Kastoy man Manong Nemy, tinangig ko saritaan dagiti dating nga kasawa. Benilda. Si kakaling nga talaga ni Benilda. Alfonso. Masaksakit kan. Bakit ka matlaw na yan? Nagapo ka dito balay? Di linakon mapakawan kan maawat pa iti naunang anak ta. Alfonso, imbag ta nasabat ka. Kaya nagpakawalak manan ka. Pakawalan ka nawatan lang kumamalal. No pamakawan, nabayagan nga si papakawalan ka. Ngam naawatan ka manan, lading itek. Ngam saan ka na itek. Namin adugan nga pinakawan, inawat, inayat, ngam nabunugan ti pusok, Benilda. Lading itek. At ka di grabe nga sakit mo. Kumakit may panggat yung ospital. Ano nga minti ko na tinaw na anak mo? Di nakbulos mapakawan kan maawat pa ni Vicky. Agpatuloy ako ng puso. Kit no talaga nga na ito'y ti panusa. Nakaibatugan ka na iti ano nga mas basol ko katibturak. Hibturak amin. Igabuta basol ko. Manong Nemy Jaka mo taapay nga agar-arilat na tipungtot kanya. Kaslasaan ko nga mo talaga tiyagpakumbabakan mamakawan. Nakapalawon na dyan nga bakit kam kaslasaan pa lang ang kalma tirik na. Aging ka Manong Nemy nga nakitak tibasit nga libro nga basbasahin na itay. Nabati na. Nangibati pa ilayang ti pagsubyanan na. Ang mga madadanto pambar na kung may mga alat na nabati na. Nakiktutak Manong Nemy, di makita. May bigbig ko noan niya ti basit nga libro. Basit a Biblia. Amo nakadimat lang na dyan nga bakit ti agbasay ti Biblia. Subrat kinadakas na. Awal nga tan, kadaraksan nga asawa kin inano saan nga na dyan nga babae. Sayta, nagmasbasa mo tin iti Biblia. Inbilin idi kaniyak ni Papa Manong Nemy nga ikamakam ko nga isubli ti basit a Biblia. Kaya mabalin ka no, kat inak ipan isuna iti ospital. Tapno maagasan no anyaman ti sakit na. Ngayon pulos nga jak inaramid. Insublik matlaeng ngayon diso, Manong Nemy titugaw, tinakabatyan na ti Biblia. Kat kadagiti si Mar sa runungal daw, dandani iso. Dahil dyan nga bakit, titupi komi kay ni Jojo. No kasta nga dagon daway mga agsarita, iti boyfriend ko. Lumalpas ti klase mi. Dahil dyan nga bakit?
ti bagbagat. Mabalin ka di Jojo? Ha? Tiyan niya, sweetheart. Nga sabalyan ta ba si ti saritaan ta? Api nga na nga, bakit kang kanayin nga pagsalitaan ta? Awa nga din ti sabali nga mo nga pagsalitaan ta? Ngem, Vicky, ibagbagak lang ti kamampanunuta. Ngem, tiyak kasapulan di kita kamampanunuta. No may panggap iti ina, ti pagsalitaan ta. Maulit-ulit makauma. Nabayagan nga amok di kita. Among matgayam. Ngem, apay nga ron nga saan mo mapakawan kan maawat pa iti inang. Please, Jojo, ti ina kat inan tulad ta. Uray kasano ti kinadakes na. Amok dahi ta, maulit-ulit. Gabota utang ko ti biyag ko keng kuana, gabota impusta na ti kakaiso na nga biyag na, gapulayang ta, tapnulayang may pas ngayon dito lobong. Ngam among ka di nga apay no, among ka di nga agbabawi ak no apay nga iso tinagbalin nga inak. Ano mabalin na akong mga pilyan, tina, katjak pulos pilyan iso na. Ang mga nagbabawi ka. Agbabawi? Ang mga nagbabawi ka kada kita nga ibagbagam kat nalalo ton ti amin. Iso nang mabalin kat inkasapulan ni nanang mo, wano ni mamang mo. Kat pagawi damon, uritek Vicky. Uray no kasano ti kinamanagbasol ti may nga ina, inakit inam tulat ta. Aging ka Manong Nemy, itimay siya nga aldaw, dimtengak manipo diti eskwela, dimtengak diti balay, ket nadanon ko ni papa, ket kunana. Nasa siya at dimtengkan, Vicky anak, inururay ka. Tabi pa. Imunan ni ading mo nga June, nga napan iti ospital. Hospital? Tas ito di ospital, ni kadilulo? Awan nga makitak ni lulo ket. Anak. Papa, asin mo tinospital? Matmatayan ni mamang mo. Ha? Ada ti ospital ni mamang mo. Matmatayan. Papa, nabayagan nga yung bilang ko nga natayan ti bagbagayo. Di ka di sumurot ka niya? Iha? No way, Papa. Kadanas ka nang kamakam ko para i eskwela. Iso nga lading ite. Sana ka sumurot ka na kayo. When Manong Nemy talaga nagbalin idi nga natangken ti puso. No pa'y bagbaga ni Papa, nga matmatay ka nun, ti dati nga asawa na, nga dati ospital, nga da ka nun ni June sa jay, akabsat ko. Ngayon sana ka simurot. Kabuta danas ken nga ramidat. Nada ka sa pulak, Manong Nemy, nga saan ko nga mutihan na kat sa pulak. No kaano pa nga masapuho. Kasapulak, sumatikawan na. O nga ta iti altar. Iti altar, Manong Nemy, nakitak dito'y di dinalipatan, ti bakat, nga basit, nga Biblia. Tsaka mo, Manong Nemy, takasla dahin inot nga nangaprus, ti baruko ko. Ito nga marikrik na. Abay kas laglulukan tirik na. Nabayag ka din nga nalipatan kayo, Diyos ko. Alam, Nemy, kaslay din na itagon tao ay kasla namang sinir ka nga. Pat-pat-patak ti Biblia. Iti kandak iti altar. Kasla namang sinir ka niya, Manong Nemy.
May suplen di pa nakalagip ko. Apay nga saan ko nga mo ti mamakawan, kad basol ti mamakawan, ti saan nga mamakawan. Makawanin lang, Diyos ko. Nakabasolakman ka na ngayon. Pakawanan lang ko, ma. Biglang nalagip ko, Manong Nemy, ti bakit kakagurgurak. Ni Mama. Kaslawawagan nak ni Mama. Hinak iti hospital ngayon na. Hinak ti hospital itamat laing. Manong Nemy, kaslasan ko na puutan no kasano ti kinaalistok na di manon iti hospital. Sinabat nak ni Papa. Si Maruno ni Jun. Ay, nagyaman kami niya. Tayo may kamatlain. Isudaytan ni Mamang mo. Ni Mamang mo. Manong Nemy, nagtukawak. Iti iking ti Katre nga nagidahan, tina. Iti mo na agundaway, Manong Nemy, kat inawagak manen ni Mamay ti Mama. Mama? Saan na kami nga panawan, Mama? Naragsak ako. Amatay. Tailawagan na ko dito, Mama. Anak. Mama. Naragsak ako namatay. Tamok nga si papakawan kan kanya. Di kayo matay, Ma. Nagpaut pa itibiyang yun. Kasabulan na kayo, Mama. Anak, si kalagin tururayak nga mamakawan ka niya. Kapasan na ita. Iawat ko ni ti Diyos, ti amin namin. Di pamulod na nga biyag ka niya. Mama, siya tirumpay nga pakawanan niyo. Siya tirumpay nga pakawanan niyo, Mama. Sana ka dim nga yung timambagbaga na kanyak. Nakulapan ti manunod ko. Nimitangit na lawlawagan ti manunod ko, Mama. Sagaya mo rumpay nga gurahin na ka. Urino ka sano ti kinatangis mo nga utang bitulatan ni biyag-bigan ka. Urino niya ni kitararamitan niyo ti napalabas. Katsikat tulat natin namin. Iso nga siyang ni rumpay nga pakawalan niyo, Mama. Pakawalan lang, Mama. Patay ko na yan, anak. Iba't patay kayo. Nakikagkapsat. Iba't patay kayo, unay-unay. Iba't patay na kayo, Mama. Mama! Mama! Saan kayo matay, Ma? Iba't patay na kayo, Mama. Sunganas ka nagbiyan kayo. Tapnog na nanlata yun siyang nanayon. Ma! Mama! Mama ko! Saan yung isardeng ti umangas? Umangas kayo, Mama! Umangas kayo!
Agbiyan kayo, Bay! Agbiyan kayo, Bay, Mama! Noan yan, kararamidag kanay di nga gundaway Manong Nemy. Saan nga mang anis pa ni Mama? Nga oray noan niya ulit-ulitek nga ibabawi noan yaman dagiting pagbagakin sa usawang ko idikan ko ana. Saan ko nga may babawi pa? Ramok lang kumakas to, di magtungpalan siya amin. Ninikak ko matikong taway, tinak. Nikan ko matikong taway na tapno may pariknak matiragsak. Kan palagsupapak ko, di man nagbalin na ngayon na. Imawalan Manong Nemy. Awalan ni Mama. Noamok lo kumakas niya, iti kinagrabe, ti sakit de di Mama, Manong Nemy. Siguro kat dagos ko nga nalalawagan ti panunod ko. Kumakat siya, iti tinangipahan iti ospital. No nasapsapa kuma, no yung kalikagum ko edi nga maagasan ti sakit na. Aritog kumapay langit at ibiyak na. Yaman yan nga nagsakit ka nagsaem dahil nga napasama kitibiyag mo. Nagbaling nga dakas nga ina. Ngam siyakmat lang ti si Maron nga nagbalimat nga dakas kadyak mulos na pakawan. Kanangawat kang kuwana. Idanda pa lang kuntawan na. Nalawlawagan man ti panunot ko ngam naladawan ti amin. Nube kas na Manong Nemy. Nagtultuloy tinimpas ni kan nga dadawat ko ti pamakawan iti Diyos. Kaday di basit nga Biblia Manong Nemy nga nabati de di Mama. Isotad da ita nga pakalaglag ipak. Kang kuwana nga isotad ta ti masansan nga ukrada kabasayan. Ajak pakapulos pakalipatan ka de di Mama. Kan ti pulos sajak pakalipatan ka ni Apo Diyos. Nag-asawa kami kini Chucho Manong Nemy adan dua nga anak mi. Irinto tadamat na nasawa ni June akabsat ko. May samot ti anak na. Napiksapay lang ni Papa Manong Nemy ang mga asikaso ti tawid na nga talon. Kada apo ko na Manong Nemy ti pangibukbukan na ti daduma panahon na. No kasta nga wali sunay ti talon. Saan min tupulos sa malipatan, Manong Nemy king kasi bibiyag kami, di Mama. Kanayon kong ibagbagahan na mabalin na kuma. Nga mababawi pa di kitinalpasan nga napasama. Mapasubli. Mabalin siguro. Nagtultuli ko mahamat ti panagserbimi. Kanitultuli ni Mama. Itinanay nga panagbalbali. Siguro Manong Nemy kat talaga nga dito tinikaring apasamak apagtungpalan ti biyag mo. Insurat ko na ito, itakayat kumet nga may basa kada ito nga programa, tamok nga damit may boray mga adal kan pagsarmingan ti biyag. Agyaman ako na nga rod ti halos mo Manong Nemy nga na yung basa. Tuwing nga rod agyaman, Vicky, iti batok Ilocos na. Papagayam
nangiganyo, ti pagkabuklan, ti panakaibasa, ti pagkasalitaan, ti pag-aim, ti nga Vicky, ti Badok, Ilocos Norte. Padaanan yun itong bigat, ti sabalit pa yung pakasalitaan. Kada doon, di kiti naawat ti nga surat, kada kiti mayat nga agsurat, agsalsalutsud no kasano, isurat yun. Ipatulod yun na kinasurat yun, iti email address ti mo ti biyang nemyruiz@yahoo.com nemyruiz@yahoo.com. Ayan. Kada kita friend request kanyak. Kad madalo siguro nga napnon dato'y gagayim ko iti Facebook na close. Ada naaramid doon inaramid kong sa baling account tayo Nemesio Ruiz Sr. Dahil lang ti magdiferensyahan na kalatay dating Facebook account tayo. Nemesio Ruiz Jr. Senior. I-search yo ti Nemesio Ruiz Senior. Ang friend request kayo, kat accept na kayo, kuno i-accept kayo, tapos hindi kasi makapagagayam tayo. Either kada tayo agda mga Facebook account tayo nga Nemesio Ruiz, kuno sadya Nemesio Ruiz Senior, tapos hindi kasi makapagka-communicate tayo. Tanusan nyo nga among isurat, katawan ti masarakan nyo nga amunat mga isurat, kada kita pangsalitaan nyo, mabalin tayo nga agkikunong takaya. Tapos hindi kasi istoryahin nyo kanyak, kada do kami nga mangisurat at do nagiti kakadwa tayo dito. Inte man nagyaman kan agi-acknowledge kada kiti dimngeg kuna nagbuya kada tayo ni Jen Agradi, Jonelyn Bulong, Joyce Russell Mansian, Masian, Carl Letter Artana, ni Omna Molina, ayun, adared ta Robinson, kumusta kayo dito? Yeah? Kumusta kayo dito, Robinson? Ito nang gatangan tayo di cellphone tayo di kalman ni Jen Agradi, Jenalyn Bulong, ni Joyce Russell Masian, Stammer Carl Lester Artana, ni Omna Molina. Yan. Ni Nora Nerida Ramos nagtalon, ni Dramyam Domingo iti Hawaii, Lita Agas Makadangdang. Hello, Lita. Ni Maribel Kenneth Maluyo, Carol Cariaga Mamnat iti Singapore, Rebecca nagtalon, happy birthday to my husband ko na Ronnie. Happy birthday, Ronnie, from Rebecca. Christopher Cabel iti Hawaii, ni Doble Yamamoto, Jenelyn Guzman Adsuara. Ayun, belated happy birthday ka, Jenelyn, and thank you. Teresa Libed Loyola, tama. Ni Michael Uherio, dati manugong tayo ni Michael dito sa Santa Rosa, Laguna, Michael. Ni Mike Navarro Quaresma, ni Mila Padua Pascual. Hello, Mila, thank you. Dito Australia. Ken kastameten ni Florence Orpilia iti Hong Kong, and then Carmen Valdez. Happy birthday kano to my cousin Engineer Philamer Aguilar dito MMSU. Deo Dumingsil Sao, Ray Winston Kathleen Platino. Salamat kay ni Melanie Arasaret dito Eva Beach. Ni Ludi Maluom Marsan iti Hong Kong. Criselda Elefante Pabro iti Singapore. Ni Emmanuel Tabay Pascua, Ophelia Abuluyan iti Hawaii. Jonathan Magtirilla iti California. Stamatan kini Rosbelia Pantaleon Miguel, Mildred Barcelona iti Singapore. Larissa Gawat Hopalar. Stamatan kini Esmer Galasinao, ni Enriqueta Manera Estabilio iti USA. Geraldine Nagpawa Campos, Ernesto C. Edra iti California. Delia Fernandez iti Hong Kong, Lucrecia Lucrecia. Ni Glory Palse Abaro. Naduma pa yung mapagayam ngayon tayo i-acknowledge. No saan na kayo man ma-acknowledge sa amin. Tika Aduyo, Rinibribo, ya. Basta amin kayong nadumdungay, kaya nagbibuya. Thank you. Dapat ako na, orehan na kam acknowledge sa'yo, nagbibuya kam lata ko na dano ko. Ni Fanny Dean Lianyo iti Hong Kong, Wilson Ravamonte
Boadilla, New Zealand. Stamatan ka ni Jean Reambon Villa Hermosa, iti Hawaii. Honeste Layawen, kablawan na kano di pamilya na di Batak, Damila Rose Jane Layawen, kente anak ko na to ni Princess Diane Layawen. Janet Almasan Laem, happy birthday to my brother Edgar Almasan ko na to, October 2nd, itangal daw. Kente anak ko ni Jamelia Angel Laem. Juicy Bautista ni Melina Foronda Martin, Aileen Rivera, Evelyn Tarampi, Leia Guillermo Garo, iti bla stamatan kini Villarol Bernardo, stamatan kini Marilyn Pascual, naman na kini Carla, da Simon kini Mayma, kumusta kayo dito? Pabagayan, kada kayo amin nga nagbuya, thank you. Nadaman na sa amin nga naganan. Kan kada kiti amin nga mangtartarabay iti programa tayo. Maraming salamat. Aging garot inturbigat, laglagi pa nyo, tikastumit lang oras. Alas 8, gingana nga malpas. Dito'y Nemers Studio. Masarakan nyo di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Laoag City. Kinatuan tayo na kiti miyembro ti pamilya tayo ni Mami Marilyn Pascual Ruiz, kastamatan kini Nemy Jr, agraman kini Kenneth. To'y anak ken kabsatyo, ni Manong yung Nemy Ruiz. Mangibat-batin tinibag oras kada kaya amin nga sa pada. Padaanan dak indo na alauna, ijay Bombo Radyo Laoag, iti programa tayo nga kahapon lamang. Babay na po. Dear Manong Nemy, umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemy, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti na alas wenno na pintas, intarik naen da saem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemy, gagayem awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biyan. Dear Manong Nemy,